Dinaneng membuat tu ni godang nami mahami di bagasa tikyon. Asa mengalu-alu mazo hami tu amat tari wata sitop palangi dohok na sesina alu-alu hondamang mazo. Gabe majalah horas amang parde nami asa jumolo hami marsatabi tululuan nya kamataraza do inatta soribada ay dia anon adong na marhurang lobi di namang ulahon nami di paradata di baga seperti kianon asa jumolo hay marsatabi pasahak damang mazu alulu nami to mataraza nalia nalulu gabe majalah horas amang parde nami asa marmula tutunauli marmula na denggan di hawi ponan isuhuton markasagala suang-suang ninang dipoparan yopong namin ay marata boru bere doh ibe bere bedamang mazaw godang mula-mulay mau lihat mamang pada nami Inang di beko pangiduan nami di godang mula-mulai ope sa marsoba hami tu amat tari bata soba-soba tu akamat taraja naliak nalulu beda mang mazaw godang sobay lihatay mamangpad dan nami ope ang giat marhiti diak ka pangarupyo muna di napasaha akka ululu nami to amat tari bata ang giat tutuliat panggabian parhorasan di hami muna ni hasuhuton ope di naning mangaliat tami mamangpad dan nami sa bedamang magodang liati
majalah horas masutu songonon dihitan maranggi di somma hita batarida Allah sendiri hatta tu anak doh parumaita nas di somma hita marsisukan boha menuduh surhata. Molo pesok si benon tangan nami. Alai, pola sobai pehu pasatan tura jani hula-hula nami. Postorohan nami, ikon manjalo pasu-pasu rohami si anak kara jani hula-hula nami. Atong bay ma gondang nahobar si kotoran nami.
Dia dong dope sudah hono muna mang baro. Abi. Homa di dolo ino. Jadi do semaro hatta abu beta jalo hatta situ tunai mau lihat emak para musik nabi dinang sikko hubungan tabi tuan gondang nabi di bagasa tikyon asa sahak masuk sude akan ulina denggan di hami bonan masuk huton atau nggak sadar horon naik masuk hatan nama dua asa tinahoy namol natio binain betu panuhatan asa bae masih tio tunai las padau matu hasahatan. Oke, atur-atur mau separjong-jong tak, asa tojo hula-hula tak.